Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai, bang pedang subhai pi Shikimat Khubor mentaka jamir. Inja phashwa Shikimat Khubor naga Jylla. Kina ilam jong ka Bharatiya Janata Party ka Meghalaya State Unit hakat pratik Nailar aladar posan kila IT daga dor khas ho Chief Electoral Officer ka Sarkar Meghalaya Dr. BDR Tiwari ban penpau ye jing snokya loki kendon batamai bla penjari daga Election Commission of India hakabiade bagi jing pentrekam ye Special Intensive Revision naga bentagi nong shongnong jong Jylla Meghalaya ke Bansalongsian. Kowe ke kena badang kasan sistem kerta kelangat kat badang ya lenti Benisha School kelangat haka apot sepsngi haka bakla syadung duternya injection belas suba tap drop naga keti haki armi kirunar ki belas sob bat ka baha ila ke jong kedor khamat hadin blayo jingtip ba kowe ke jaka ke badan haki ting road haka lenti benai Shaledikin College kadi ke we ni kitam ke baki nong khayi drop ki pendan kam ka khasi student union lingba ka organizing committee kalit ban penap syirip yaki baik layok ban bat ya arngut kisnar khayi drop bat kham hadin kelayok bat siginawan thiet drop nakiru uba bantai lang jaran ke kemijong u ke kong Gladys jaran uba Kylleng star rani baru presiden jong ke VDP mau keneng uba blan star walang kila mudoi daki jahar syaki pulit ke soyong police outpost daga bekeno bahakat pratik Nailar arajar pausan hakapor architect no paisngi kilangut kibriu kibedai naga shnong mau lentho karni soyong hakat jingalam jong u rangbok lang wari naga shnong mau keneng kilawan berngam bersit ya u bantai lang jaran hakat jaka tre bela jong u hawa sto mau keneng. Nomor ke jing suki para ke company ke Pyrthei ya ke surok na umshirpi shado nyomer apa Shillong ke Meghalaya State Planning kalit ban jurip bat ban pan jing shai na ke company ke Pyrthei. Kila sata ke jing thok pendram UCM ke maharam ha Kylleng ke benta ke mau kerwat berwada kemat office jong UCM ru ban penpau ke jing persya halo ke jing keno bagi hima maharam ke dan jing temu bande jaka shikipai BSF. Umin dirang ba ke Jylla Konrad ke sangma lalit ban pli ke rural preneur araja aposan kemudian ke we ni ki yo ye di ye thiet baga prime rural klapen long na ke benta ban kintiu ye ginong sengkam lajong ki banang kendong UMLA ke mau senram constituency ba ulen sing sun baru UMLA kerani kor ba Pius Marwen kila khot jingalang ki he jong ki shipai BSF ki badan hi kan rodli ke border outpost kata naduk mau senram ter shaduk rani kor kila khot jingalang ru iki he pulet jong kini ki than ban panjing shai babale ki minder na Bangladesh ki dang yok bandrung latlan hakini ki than ban wantu wan them batle ki pat ki kampentri udrok lawan tu klem sange shagani ke Jylla Meghalaya haga baga jingyok kem ki pulet klajan long managasngi haga me jong ka pratik Nailar arajar apusan ki pulet ki East Jainti Hills District kelio jingtip bagi don ki break buan na Silchar Assam daga jingtmu banwan cha Shillong daga way ka bus MTC balayo jingtip bagi kit ringkat bat udrak ka jingjur ka kam tu hanong ba Shillong hakini kisngi kalong ka bashir kheba haga bagi nong tu ki misalia bantu minsngi min shairu bat wat hakmat bayo I kitrairu kini kini jingja kubelajar mentaka step jong ka khandai tik Nailar arajar apusan haga por ko iwijimen step haga ba unong tu ulorong tu ya mobile phone na dukan computer store hakmat ki pat ba babon balang ki biya lenti lingba ka surok ba hor kaliar la penau lingkhot balate harut surok ya unong tu bagi nong shongnong klayok bat lakin tha ayu du sen thap kini video klasa priang hakirensan social media layo jingtip bagi nong shongnong klayok bat ya uni ubre betu ek mobile phone jong way na pedeng kini kisamla ki bidan hanni ka MDC jong kanong po constituency ka kongrona khemdet haga khandai tik Nailar arajar aposan kelab haga june jurip ya ka common facility center blashu e lengkrang dekisnam klamdala ban pentrekam kumlathmu na ka benta ka kam thanjan bat thir ksai kebadan haga shnong mauyong baha ka pahember cluster joganong po constituency Khubor Sencha jong Pyrthei district naga Jylla Meghalaya bat ke Kamrup district naga Jylla Assam kila thau daga peace committee
hadir melami kejinya patrong bagi kejinya kenrup marmet hapadeng ipat ba nong shong ke mai kuli bagi ipat ba nong shong naga Jylla Assam naga jingput jing ipat ba ke shnong mai kuli ikinar post electric blasi jubo dekat Assam State Electricity Board haka shnong mai kuli KMDC jong Kylleng Persha ka Khasihus Autonomous District Council Haka khandai tu Nailar arajar apusan kaliban panjing pensyai no Chief Executive Member jong ka Khasihus Autonomous District Council ubak syembor lang renja halor ke jing sakut jenggi skim ki bala mangshua ke election MDC bad ki bala pentre on the lakut ke election KMDC jong Kylleng Persha ka Khasihus Autonomous District Council Haka khandai tu Nailar arajar apusan kalakin tu Chief Executive Member jong ka Khasihus Autonomous District Council buat syembor lang renja bun khot dekat jingalang ya bro ki MDC jong ka council kin thup ru yikli nong sinchar shnong bagi nong sinchar hima banya thiratai ha bede ba jing perking ya ka rung kami lai lan jong ki menderi bagi break bana bar ka Jylla Meghalaya chapo pur sam jong ka Khasihus Autonomous District Council Menteri ke Sarkar Jylla ba Alexander Elhek ubulong ru noilam jong ke BJP ulai tho ba ke Sarkar kla shimkya ha bede ba ke jing bami na ke jing bami tulop jin sapulai banaikin thi jong kinong tre ka Garo Hills Autonomous District Council Menta punya phasha ki khubor na kari General Secretary jong ke MDMK uvaiko ulapen pau Jing Snokman, Halo Karai jong ke National Democratic Alliance banjir diulat ke Jylla Maharashtra ban UCP Radha Krishnan ban long kumukurtong hak election jit Vice President ke Bansa Longshan. Ka BJP ke lakenno bagi kerteng jong pa jong ubratya basu Menteri Ketenat Pulih Putih jong ke Jylla West Bengal ubla klat no ubade unong tho drama bapau nam kadang don hak thup jeng nong the vote buat hadin degi post nam bola klat no na kaniga sla Pyrthei. Dirang ba do Jongkeri Narendra Modi badu group captain jong Hon Sipai Sun Indian Air Force Ushubanshu Shukla halo ke jingjap jongu ha ke jinglet yu kejat syak International Space Station Dangshan ke jingthe jong lap ba ubajur klam sange klapin thot jinglet kawan chagi pat ba hamambai na kada jing shlei ba ki dan ki yeng ki blasha rong no ha ko Kuwe ni kejakka blasha kta jurbha kedai ha Milen Vikas Samiti Society ha Hanuman Nagar Kandi Valley ha bagi nong shoshnong la sakut hapo yeng nado ka step sing baar na marka jichlei Kajing ki jong ko hawa Yamuna klapin shlei ya ke Yamuna Bazar Delhi bagi jakka marjan kabla penlong ki nong shoshnong ban pet na lagi jong yeng sam ba ban netri tengen ha ki tamsa ba shipor la ni halor kitnom yeng Kuma prangut ki brio ki layap haduk mentah naga jing ter ulap ba ubajur ublawan ra ga jing shlei haki benta ba per jong ga Jylla Maharashtra buat hadin berketenan ai jing tip syapang ka Jilong jingman ke sun meneng kladap ya thu lupa bukan sedon ke jing hap slap ke bajur ha ka sengi baar ke benne haduk kal puwei trik mentau benai Nailar ke Regional Meteorological Center Chennai hau kerwa ul pemenapat ba kaliat thu ba kali air kitslap kelas dangbe Syaki benta ke Tamil Nadu, bakening kalap wanra ke Jinjo Slap, hagi benta ke Than Western Ghat, hagi sengi ki Bansawan. Uprayot Bikram Manikya de Barma, ula khot ke Jinga Tili, hapdeng borok ke Jai Bendu jong ke Jylla Tripura, dah ke penpau, ba ke Jylla ke Belajuyo ke Jingero Hakmat ke Pyrthei, hapok ke Hima Manikya Bamenchua, menta ke lahap berkerpa ke Sarkar pedeng, wad ke Jinan Kam ki Barit Air. Dirang ba ke Arunachal Pradesh, Upema Khandu, ulapan pau haka sengi ningkong, baga jing kharoi ke culture pisa, haka sign Pyrthei election, kiri ke jingma ke bakrau tam, ya ke jinglong jingman, haka sinchar pat ba, jong ke Jylla, berula kenturu, ya ke nong mikman, kia meli bat ke nong shoshnong, bikinnya kunlang, ya ke ni ke jingma. Mentapat tu nyapai syaki khubor na ke lengkiri ke Pyrthei. Menteri ke Sarkar pedeng ubakmi ya ketenan External Affairs Minister US Jai Shankar unsilet Russia ha kesengi baar na kebenta ke jinglet jingo ke belai sengi banwanra ke jingade ke bakham jan shosho ha pedeng ke India mat ke Russia la pentip ke Ministry of External Affairs President Lee Jae-myung unsa penlong ya ke jingalang ha kesengi baar batkihe jang kiseng kayi kibehe kiban sendar lang ha ke jinglet jong u Washington na kebenta ke jingakran baru President jong geri Amerika Donald Trump la ongko office jong president ke Russia
Kalau khot iki bosan jong ke United Kingdom, bakin kier nakikam ke pin sneudur ya ke Russia, bar ke jing persang jong ke United States, pan penbet ya ke jing kan art hakri Ukraine, ongka Maria Zagarova, no ektin ke terat kambari ke Russia. Presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky Dari banyak kenduk markhmat, you Presiden Donald Trump hakas ngining kong. Da ka baay kublay, ya ka First Lady, ka Melania Trump, ka belapha, ya ka Shithi Shimet, you Presiden Jongri Russia, u Vladimir Putin, da ka bekerpat, ban wanra ka jing syongsuk, na ka bentaki kena, hagri Ukraine, bat kiri Russia, ki belama jing namar ka jing don jong ka thma, ka beranya syakmat. Menteri Jongga Sarkar Australia kebakmi ia katnat kambari ka Penny Wong kalau ong bakarai Jongga Sarkar Israel ban pendam no ya ki visa jong kinong mi khmat kari Australia syaka Palestine Authority kelong ke belah syushim rai klam nong rem. Presiden Jong kari Amerika Donald Trump boleh thu bamu ubat ke Presiden Jong ke European Commission ke Ursula von der Leyen kelaikiran halo ke jing jong ki kena red ki belah syak rabor ke belah long ru kadau ke belah penlong ke tengah Jong U ke First Lady ke Melania Trump ban shimkia halor kini. Hadin ke jing kendu baru Presiden Jong ke Ukraine Vladimir Zelensky bagi noilam Jong ke Dauba Europe Presiden Jong kari Amerika Donald Trump Ulapen bena, bola penbet ya ke jing kendu hapdeng Zelensky baru Presiden Jong ke Russia ban penkut no ila thama ke belah dekat jubor ya ke jing hajar kira pat ba bagi sipai. Ka Canada, kelai kendu jing na ke jing krong pisa bian diki kinhuan runar bagi dekat bapentrim Jong ke Kalistani kebabu jing ma ya ke jing shngan Jong ki pat ba ke jing shngan Jong ki pat ba bagi jing ade bat kri India oga kai pot hakas gining kong. Kumbash potli ki met yap la yot tam kat bari ki phongut ki wepat kidang jak rangai hadi ma Kylleng kit breu ke bakit kumbasan phongut ki breu kala kala Hongkong haga Jylla Sokoto ke badan syagabenta basyathi Jong ke Nigeria lai thu ki bosen sharshno hagas gining kong. Presiden ke Russia Vladimir Putin hagas ngining kong ula telefon yu Narendra Modi ubulong umindirang ba do Jong kri India ban pentep halo ke jing kendu Jong U baru Presiden Jong kri Amerika Donald Trump ha Alaska. Tigitu ke lagi Khubor hakimat-kimat entah kejanmit kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.